Aj, Evgej, s početka ćeš morat. Dva vozača, malo jača, sede iza upravljača. Na krivini u brzini sa elanom za volanom. Na krivini u brzini sa elanom za volanom. Vozi! Čekaj, moramo ovako. A što koristite telefon za kameru, druže? U drugi Otac su akaunt. debili. Nikad. Gle. Potajte se za muda. Aljkavci, vidi ga, Aljkavko 1 i Aljkavko 2, vidi ga što će... Dobro, evo, A što ga gledam, nisam lep, ali sam ružan. Mama mi kaže da sam lijepa, al... E pa mama te laže. Mama te ne voli. Hoće neko, hoćeš Left 4 Dead? Chat streame, Aladina. Ja, jedem ja malo zapadno ovoj ruci, mater, mi ne radi računar. Igrate Left 4 Dead, jedem. Pričajte jedan po jedan! Jebo ti, druže, šta ti govoriš, ti mumljaš? Tišina! Nego mi neko Mama kaže, ti se kupa mušena. boli me kurac, jebote, čuti kad priča. Druže, oš Left 4 Dead nećeš. A sam ovdje. Sramoti se. Pa Sramoti se! A uče, brate, što ti ne radiš sa miksom, brate, da zarađujete fare, da brudete frizeri, nego ideš u Njemačku, puh. Ne znam, ti kažem ja iskreno. Vesna kuro raspala! Aca pruše, Oooo, gdje si do sad? Malo bre, brate, malo... Aco, gdje si Aco, zvučiš ko moja sestra od 2 godine. Druže, svi odjednom aktivni, šta je ovo sad? A druže, čim je baba u kolu, svi dolaze kod babe. Vidimo se, braćo. Dođi mi na sahranu sutra, pa vidimo se. Aj, vidimo se, kako je ko... Sad stvarno idem, ne lažem. Umro sam, dođi na sahranu, vidimo se. Aj, vidimo se.